Marupura Marioik, kita kamata kiloto iki. Kaki uhiuk mi pefare. Tapoi eksea farearea. Tapoi premia. Hoik minister kabineti. Tapoi hoiki fafonga hoik noberena fio. Tapoi hoik fafonga kakai. Ka tage fakahok honoi o faregi he ahoni tu site. Valu e peleri walfu tuago fulmani ma. Eksea farearea. Ik paremia. Ik don paremia. Ik ministagi muri mo kau tau ene fio. Ik ministako aku ngau e fonua ma kolo frenatula. Ik minister anak panga humai mo tute. Ik minister fe fretawagi mo falakalak for ekonomika. Ik minister tak mamata melao. Ik minister ki ngai business e purianga, polisi tamatea fi mo e mea fafukfa. Ik minister mo ui. Ik minister ngoe me tokoni mo vatata. Ik minister ki ngai falot fonua. Ik no pere vaia. Ik no pere tuivagano. Ik no pere fohe. Ik no pere tuafitu. Ik no pere tuilakepa. Ik no pere tuihangana. Ik no pere nuku. Isalin haines prinis kalanival fotofiri. Te vita fatafei puloka. Sias ofagiva folau sovareni. Tulsi rentei. Johnny Klatan vaya tayone. 17 taumoa. We was a light of life taka. More tunuku. Sami kuita vai pulu. Viremos que lado. Batau mefi hui. Se akore que eu tô falando mo.
Ik mi stata nak pangho mai matute. Ik no bere nuku. Tulsi idente. Ik sê ngatanga e kariui. Koe poki ku mauheni ku pok me to mui mai ik mi stata nak pangho mai matute. Ak mo boe poki ik mi stata nak mamata mo lao. Okay, hoka to e poki a vatau me fui. U whahapene ai wharat whanoi, toki lau. Koe nihi ho ik me mipa koe ke tarimahan nau i ik sea ko tiung nau mea tō mui mai me. Malo bitu ik sea. Atap ki a whio e tautahe o tō e tau rototom. Tapa mui nea whio tama tūtu po wano ka mai tahini koe nina na spau. Tapat ki e tampinis kaoni tupo tō ukalang. Tapat ki he ek paremia ka maho mista kapniti. Tapat ki ukfafong ka no pere. Tapa mo ukfafong ka kai. O ike ko whamalo te labarerei e pokama whare ki he wheahui spoti whanau ako aniuhu. Ufatongai pena e ni ihia mo tōna mo mui atu i he tampinisi hono hofi whakahawha e pokama o inga koe ni ki he whanau ako. U whamalo atu no whaiwhanga marie e tau mui kaha e whanua ako tupu. Koe spotiu ki ane mau inga ki he moirerei pepe whoki ki he ola ngau e whanau. O gato e tau whataha i he whiawhin, whatatau pe ki he asnita koe ni kua stufat ki mo mea ki ai. Ue koto e tau ngau ki he komikakato. U ki te aha riri wai, tau ki he goatu pe ngahi ripota atita. Pau ku whatongai pe ai ngahi rā whanganga koe ni ku kei toi ki he whangau ki ai. Koe ripoti e komiti lao ke ngahi la whanganga ku tuipia kua stufat ki mo mea ki ai ki tok te pire a pompong. Koe ki mo pauririo e komiti ki e wharerea ki e komiti. Hoe ki ko whahatu i he taimini ku taitarelei e kawako me he University South Pacific. O kui hene e whanau ako ku nau rotonga i he kōsi e politics mo e government. Nā fofua ai mani wharearea, kaupe he whatau kei ki ako mo e ngau e i loto e wharearea, marai whapolitikare. Ko whiwheki tatarerei mo tolu, whanau ako. Ova pete mo mauha ngahi ilo fo'o me he whemea ake whare he komikakato. Pe o wharadolahi at kei mo tolu he kaha ue hiri ho mo ako pe kai koe lelei taha ni whiri kakai whanua ku me atu i poa. Ki ki te whee wharoroho e ki kula he tau ngau e komikakato, koe ki tau ririu komiti. Sakadak. E tau paimia. Ko ki whotu at pe. Ko e whuk nei whata e whaleni ke nau lawat ki he sipoti. Nau lawat pe mua o koe mui pe ke whai whatongia e ke tampinisi e ne whakama. Niongo nei ke kakato ai e kau me mi pana nau hiki nima koe ke tau wo ke sipoti. Tata te whito pe ki tō tākona ne whakotu ke tau wo ke sipoti. Ka kou whakotu atu se au pe hen. Ke omo te tau tō break, tau lere hangaton pe me he taimini ki he whaako hiku more tau taimi. Ki whatontono te tonpere mea. Mea mai. Mai se ho fofonga o kai ke whatonga i au i e spoti. Ai pe maki takai ho fofonga. Kau e whutou mau pe i tonga hai
ki takai. Ike mai ka fitu pia mo i pare mea, na mea pe, pa mo mea mai mo tō kau nofo pia i o whakakate tau whatonga ku tō whoki mai. Malo. E tampai mea o te ke tuka ki hata heni. Kei koe ongo me fuke tau ngau e sea he koe he nai whai whakotua nea pau alua ne po sio ke he rekoti koe pau toi whanong. Hiki nau tō ke tau tōku whaku mai he ua. Kai hiki tamapirinsia na ne whakaawa e si poti ke tau whaku mai he hongo fulu. Pa kou mau e whia ne po he sio ke fui mea koe e ne tū whi hanga hangai. Kai ke? Kai ke tue lau ape nei tau tui whea mea. Pea, whanondonat. E sea, ko kutu ma ko foto ko hinga ko taimi. Kau toi mo re taimi he. Ko foto at sia ta ko kwat. Te tukua foki ton pare mia e. Whakatonu tonu mo whakatotolo ke tukui whataku ke hange haki reiti e whakatotolo e. Mea toko toa peke tukui whake kakai ka ke hao ke koe mo tonu. Hoko se. Sia ka whate fotua ke o te tau toi malolo. Ka tau lere peke he whahe koe mo re tau taimi he lavati e programa ne. Kau kei lahi e tau polkalama. Ek no pere ewa, mea mai. Tampe mo mo fijo na sea. Tamat ki tampini ni singa mafo ke pare mia mo ke fare sea. Sea. Ko nga foto ko ni sea ko sea to ngao e fare mo no taimi. Ke mui ki ai fare. Pero mau ko to hanga o fata nga e to tutuni. E sea ko mea fata frawa e sea ko hu nga foto ko ni ke hanga o we nga to ngao ko fare sea. O smai no taimi ngao e taimi malolo. Mo nga mea ko tobe. Ko se uhinga ia whakatontono atu ke uhi ke tukamu e whainga whonga ko ni ka tau whako ngau ke toi ngau e whare sea. Malo se. Ek no pere whawau, mea mai. Koe whitona se, o vita i me whakarau maare re whitona, e ke tamapinisi, e ke pai mia mo whare eiki. O tū pēo ke u taitani re ka wako. E koe ngā koe motu ako politikare au. O popo ia te heku mau inga anga politikare i e ngā whakararaka e whanua, e u inga e whaunga e mawhai. Koe kia ko naki pe kau ako politikare, ko te mohange ko whehu i paro whesaka. Ko hae uhinga e politikare, au peha, ko e mawhai, pule, pe ko e taki. Ko e pāko mai paro whesaka, ko e paro misloi. Ko e paro misloi. Pau pehe, wai ngā paro whesa whe. Ko te hao sio i tonga ni tau moni peha. Tā koe te kempeini koe ke te hu mai ki whare ni. O te kempeini, pa te hau i ta ken ke whae te kempeini. Tā koe politiki ia. O te mohange, ko au ke mo paro mesiloe. Maro pito sea mau taimi. O ta whok mai ki he whotu o kua. A koe whotu ka ni tōpa mia, pa mui whotu ai no pere ewa. Ke ta hoko atu pe o toki toku he wha anai. Ni hapopo ki he whotu e tōpa mia. Whewhe popo koe ni ek no pere ewa ki hapopo ki he. Koe kua e whotu, te o korpe ke ka ke tau paroti whotu koe ua koe ni. Koe kloto ke tari whotu e tōpa mia ke tau hoko atu pe tok maloro he hiri aho e wha marima. Sia rutu kia ek mista ki murimu kau tawa nefio, ek paremia, ek ton paremia, ek mista ko, ek mista whakatawa ki, ek mista ngā i kau taha bisnis e puranga, ek mista ngō ue. Roto kia toko fitu. Tā parot whātaha pe mo i whotu e no pere ewa. Koe kloto ke tau malolo pe hangi koe tainganga mahini i he tolu wha marima. Sia rutu kia ia Sarso Wareni, mai tai one, 17 tau moua, i Wasataka, moare utu nuku, samiku ta Waipulu, riango skela atu.
ik no pere nuku, ik no pere tuhangana, ik no pere fohe, ik no pere tuvaganoa, ik no pere vaea. Loto ke toko hongo fulmaua. Mahina hoik, tarilio kamikaga. Ik zeg ook niet aan het be. Tamu fe tona sia ba tapu. Ne mai no pere hapai. Hoi fra na tonga. O ko po pe ke me halo me kan to ba ton pare me ke tau tai ngawe. Ka ko ko le pe ki fusi mai e tai mi he ko tu ni ko break ko ni he tolu o ni pe ta ni ba. Ka ko a fai at mau pe ke mi te tolu no a fai at te mi ke o va tu ai. Mi ni pe ta ni ma pe ta fok mai ai break ki. Ke fus mai he satini leo. Malo se. Maro no pere hapai. Satin ko taimi ke tau taimi. O e ki kua peke mo whatonga e taimi whawhangu ai e whawhangu. Se ka taku i kore penia tamu e whaituna, tamu e tama pirinsi ka o mai hoi me mi pa whare alea. Ko hinga piko mau inga e taimi koni o toi. Ko kore pea sea, ka e lawa peo toi kore peke sea komi kakatua. Na ospi koni report koni patau alua ke ngā report whakawahinga. E koutu mahu ngai ai matuani to koutu be tatau be mo hoi kabineti e ngahi femea ki nai fai pe mo na ta va henga e lo na mai ha mea mahu inga na la va fa ka ye fa ka wa he pare mea mo re kabineti e te ko ne pacheti ko ilo pe ko me be final ai pacheti ko ni kai te re o mai fo ko ki fare ni ai ko re be ko ki ka ta pe ko ki ma se pe ko Feituna O whapatopoto peho kore tōna taptolu. Ka i he whakahoko we tau ngā weke mua pe la whanganga. Ai e tō whaata peho kore atari e asini ta whapoi nua poin taha. Ke arakpe ke. Ka tō hoko atu lewa. A te kore piki he sea komi kakato. Alo. Ai koe ririu ke ta asini ta sea komi kakato. Tu mau pe whapoi taha me whapoi niua. Pe whapun tolu ke o hake ngahi ripoti a ahi whawharea rea mua i he whapun tolu. Au i te hame ki mopa ririu. Ta ririu kam kakato. Tapa i tama peringisi. Tuptau tau au kalala mai e paremia. Kabineti ka mai hawe ki nopere. Kau pafonga e kakai, kai peki kau ngā ue. Atapat ki whanau ako. Kau whanamu nau tolu i he marmaure wharewani. Kakai e whanua. Nau whanau mai me ope. E hoiki. O he kai o te whakalolo au e. Whamalatat pe tau toi tūtū ni. Koe whanau ako koe konga lahi taha e mau ngā ue. Mei koe ko miten lahi taha e tipeiti. Pea koe whatongia lewa motuani kono tau whipe ai ngai whime aki ke na panga maari o hange koe an koe tūtūni ai whaleni. E hou eiki, hange koe mena o lawe ki ai, kau hoko atu. He ripoti e atita o e ola, tokanga i kina vewe, a ko so no wa fa ton pare mi atonga Malo se. Ko au ya ni o ku fe mau ke ki fa mama fa mo te u fa mo fu atu ko se ko te ate fan ki point ko ni ko hina e fe hui nef ko ha nga o ko fa hopo. Pa mo no wa pe ke to foto wat. Ko ulo ki se ko report ko ni ko ia e foto e hiva. Chegao ki mo nga o ke fai ka lava o whakafoki ai ngā vewe ko tapu ia ki tuunga ku ia ai ku ha he pesi lima ke pesi ono ke whakafoki ki tuunga koe na uhinga ki ai i he kamataanga u koe ngahi tūtūn ke whai pau ki ai u koe me ngahi pepa ke ngā whakaaho aki hange koe ngahi checklist koe menuolo o koe ai kau ngā ue tā u koe pe mue polo kalama i he ofisi ke whakalele ake ngā ue o me whai kohono toka ngā i. Aia nai tūtūni ki he kautaha koe ni i he mawhai bia ki he minista ke whakahoko eni. Pea i he osi ai mahina e ua e toi whairewa ai whakataha ke sio pe ku osi kakato ngahi mea koe ni hono whakakakato.
pea na tohi mai I he ui kua si o whaha mai, o kuna rotonga whai ai ngā ue ki heni kai whaha mau whataha, ke mahino nau hanga whakahoko ai ngā hei mea koe nuku whotu e ātita. Ko hono ua sea ko hengo whakalawe e nefi, na e osi tala mai I whaha mai e he Asian Development Bank e nau ahi mai hui kosi, te nau sio na toki hano review o infrastructure koe koe pe koe linga ngā vewe, ai ku hingani ki he ngahi, ki he mea kau tau atu o atu koe e vewe o whao ki ai, pa me ngahi mohenga koe na whamatala nefi pe koe ai ha mamai, mo ha mau pa te nau toi sio, ki he misini koe ni water treatment plant no hanga liliu koe ai vai koe koe ai uri mo sia mo ke to ke ma ba te whakatawhia te vai koe ia o ku ma. Ai te nau mai na tō whai ai ngāwe koe ko tui ai kau konsate ni o mai ka hau ke nau whai hono review koe ia pa mai reo nau ripoti ke whakahau ka ngāwe. Ko hono toru sea na aswhikau mo poate koe ni ke nau o mai ha nau palani ke tau e toru noa koe ka hoko mai koe hae mea e whakahoko ki he tau vewe he tau e toru noa ka hoko mai. O whahape mo nia ki he Asian Development Bank e nau hanga o Iloi, koe palani koe ni e alu atu pe o atu ki ho nau ki he nau whakataha anga me nau te kuile ke whakau ki ai, koe hae mea e unu ki ai ai vewe atonga ni I he kaha. Ko ono whaasea na e oswhikau ke nau update ki pia mo e potungai koe ni I he whanua, pia mo e kulowhakai natula, whakataha pia mo e poate vai, ke update e sivi koe o e vai I he ngahi vai koe ni o ku ha I he report koe ni, ai koe ngahi keri anga vai e fitu o ku wofi au pito ki tapuhia. Pa ke whakakakato e sivi vai koe ia, ke up to date e sivi koe ia, pia whakahu mai ki he potu ngā oe. Ko hono ni masea na o si mahino pe e na tia mo tutuuni ke whai he potu ngā mo I ai sivi o e ngahi anga vai koe I tongani o whakatau atu koe ngai whale koloa. Ai koe whakapapau pe nia sea o ku malu mo hao, ai ngahi mea koe o tauhanga whakaanga I tau te fito ki he vai. Ai sea koe ngahi ngawe ku whahokopa e mui I pe, ai ngawe koe ni, ne e whihui ane awhi whikau pa moe levi, io na iai ai lao e na o mai e he puate koe ni o tala mai, ke tuku e panga tahani mai ke he api. Ko hiko hono natura hono to'o me ngai api whakatapa moe uhila. Ka koe ai palo pale mai, he ku to'o mai ai vewe me ngai api, o koe kia ha vewe ai pa ngai pe ngai launga ia ki ai. Ngone tuku he tai mini ko whakakaukau ko e levi ke to'o ia, kai te whai ha to'o whakataha moe uhila. Ka oa turewa ai whakotutu ia na mai e poate koe ni ke ai mo ke pese te ua. E tānaki ia I tahi he potungai koe ni ki he tānaki tuku hau. Ai pese te ua e hilia he koloa hou mai koe o kuala hoko koe vewe nomolo. Koe ngahi mi sini moe mea lele mo ngahi mea koe kuala kona koe a hono o mai ki tonga ni o ku kehe hono tu te onai. Pena mai ke kapiteti pena e whakafoki ke na oange o mai ange ha whakamatala o ku ngari koe paanga e fiha te nau tānaki me he levi koe ni. Pekei ki ngā tai ka he whakapapau I he lao o ku haai koe levi koe ni utana ki he vewe e ngawe aki pe ki he vewe pe. E kai ke toi to o ia ha taimi o ku tō no ai ai pure a ngā pa to o mai a levia ki he vewe ke ngā ki ha mea ke. Aia koe mea koe aku whakafoki lewa lao ke nau hanga whapapau mai ka bau nau tāna ki haua wanoa miliona pe koe 1 miliona hoi hae palani I he tau e nima hako mai e whai aki ai paanga koe ia. E koe koe tō no ia I he tau ringianga vewe, koe ke kakato ai ngahi mea ngawe ke whai aki, pia ku mauhanga eni o taritari lelei ai kautaha I wha o nau o mai o tala mai, te nau langa o tō koni ki he recycling pe kono toi ai e tau vewe lawa e toi utaat ki muri. Pia ku tutuani kabineti, ki he komiti ki na whakaukau I mai koe haha incentive ki ngai kautaha pe ni ki na mato koni, hono to'o e tau vewe me ho tau whonua, so heko alu pia ke lahi mo whakatu tā maki ange ai vewe ko ia. Ai koe ne tui koe he taiminisia koe ngahi ngāwe na pau koe ke tui o ku te aha whihu I ai, koe ko whai ngāwe ki ai, neo mo koe ngahi pauparen, ka koe ko maututu ni whai ngāwe ki ai, pa koe tui koe hala whanonga ki ka hau, koe ngāwe whakahoko. Pa koe whotua pe I pot koe nia ke tāri, kai hoko atu ai potu ngāe vewe ia, pa mo pot ngai meiteki mo fonua mo savea pa mo ngai kopu whekau aki ange ko business ngai business e pue anga
ke whai ngā koe ni ke kakato, pe koe hi koe mea mahu i ngai e tokanga ke hewe. Maro se. Foto pe po. Sia ki fe hui vave be a. Ia. Ko levi Toka tolu. levi pese te ua ko ni ko na ke mea mai ko fuma le rei. O to va me he. Me u me plastic ko me ko tu ka mini fo ko i wafu o ai fa pantolo pe ano tanaki ko ai he ma vai. Ua be ke fa mai no me pese te ua ko ha ko lo to me ngai me ko. Ako pese te ua ko ia, ko pese te ua ia te aia i o lunga i he koloa ko toa pe ko mai tahi tuku ke mea kona tāna ke ngahi mea ko te nau whakatupu ai kona. Ai ko ne tuuta pia nei e he hanpe ko totong koe kolontini. E to o e vewe, pānga i e fiha, to o me kolontini kātou me ko e kaua e mo levia koe ni. O tāna kia e tāna tuku hau. Pea o mai ki whare paanga, ki he revolving fund pe, ki he vewe pe ia. Ko mea koe ne te kei ke mahino ia ki te au, pe koe whiha nei he forecast, pe koe siwa tu koe ka pau e ai, e lava pe o ma, ake hano whika i he value koe koloa ko kumai me tua pule anga. Koloa no molo kou tau hanga o whaangai. Ka te kei ke mahino ia. Ko le mo exia ki whamarala mai pe mua he. Tōn pare mia e tūnga ko ni koe kuhinga e tāna ke Olevi. Ako no tāna ko hange ko mea mai e tāna ki e ngahi koloa hu mai. Ai e tāna ki e ngahi tuku hau ko ni koe hange ko mai koe upuha e kakai me umea koe a. Ka pau ko hame ai uwhikawaku mo bebe e tāna ki e ki e tute me ngahi ala mea be. Ko ia ha koloa vea ku hu mai ko tau whonuan i olunga e. Ko ke tāna ki ke? Pese te wape. Ai koe e tāna ki kia. Ai a koe levia koe foi totongia e apply ia ki ukoloa koe ta whakaongai tuke. Ika koe, mai no peka te au no tāna ki ka uhinga tu ai e tāna ki he tute koe o ngahi koloa koe e kakai uhu mai. Ka ua mea whilawe ai moi veve. Koe e hangi koe koloa whakatau taha. Kai koe sia. Ko kai ke whakamai. Mea unga sia ki hui ki whakamahino o kua e tāna ki who'ou e whai he bureanga. Ki ngai koloa koe ko hu mai ko he kakai. Ko me be whai kia hoa. Ka pau, ka pēka pau ko pelestiki ko whai mea be. Se ki toko na te isi koe ni, koe lao koe ni, o antaia he pot ngau e motuan. Whekawat koe moe. Ko le bebo ki whakamahino mai angi pe ko hai anau e tine hanga ko. Koe leku lei tai me te ki ka koe waste management o antaia public enterprise. Now, es fai fatahe motuan pa mo management e public enterprise. Koe nau fōtu ke o ui koe o lotonga charge he up ko toa pe panga tahanima. Ta tau e pepe waha o veve pe wai kaha o veve. O ku pe he poate koe ni e uhinga lele yangi ke to'o ai panga tahanima compulsory. Kai o mai o fōtu I he koloa veve pe. Kai koe koloa ko tau pe hu mai ke whunuani. O kunau hanga pe o ai e ris. Ka nā ku whakatu ka nau tolu sea. Ke nau whoki o toi whakalirei. Ke whakamakatuga lirei pe se te ua. Ka kou whakatu atu sea tuku ia he toki hau e lau ka tau toki tānoa tau tolu ai. Koe ripote nia a ti tapa wai me sea kou tokanga u ke o haki. Ai mahu inga whatongia e whareni. E pesi ni maa sea. O ko haa ki ai he koe. O ku uhinga pe whakatontonu atu sea he koe menu o mai mi tau mua koe. I mea i whami Stapolis ki lau. Ka pau whawhakatautonu. Pe ko whe u hau koe mea mahino o mōni. Pe ko mai mi he tohon pare mea, pe ko toa taha kone kune hango pule i koe koe. E ngai pisinisa pule a ngai wange u ki whetonga ki he kia koe. Sea ko whetoko ne peo ke vave mo ngā holo e tau ngā ue. O koe ko Stapolis. Ea. Lau as whatokanga tia ke whitua na niafi. Mea pa ke mea ko o sea ka o ala tau ni Stapolis. Tuku pe te tau vave pe tau ngā ue ko tau ki o lunga whamore more whitua ka tau ngā koe uhinga whihui he no pere kono o hake to on pare mia. Mahino e sea, ka koe isi o kehe ai lao e wewe ia, e toko mai lao ia pa tau tok tānoa tato lai. Sea. Nai to tolu ke mo whimpa noa ki mo tokon pare mia. O koe kai ia palpare mai ai. O koe kai palpare mai ai. O ko mai patu whiu ia he kau bebi pa. Ai ko hake
Ko li poti e nia a tika. Ko isiu o hake ko meta ia te tau tok tiu tau tol moia a mui. Kai oe o mai ke kalau te tau tala noa he me au kai ke polisi. Ko awe ni. Ia ki lalo. E ka wata ki tari e sea ki he mekani. Ai koe lawe o mai whukia ke mausio ki ai koe regulator i ke he wewe. Waha maulau ki ai. Pango ne whamatala. Na mauha ke he wholahi koe ngā fusip ka fu e reiki. E whima ke a me pe koe pe a me hu mei hin koe ke whakawewe i. O koe ngā mea lahi e hoko koe wewe. Ka koe whihui koe ke koloa hu tau taha mai. Han koe mai e puha. O popi ke aloatu e tō taha ia koe o mea ia whakamahu i ngā. Ia ko mea koe na hunga koe ke whakatonu mai. Ke whakamahino mai. Ko ha mea o mai o tai whakaoti ki he wewe. Mire mila ko puha pepa o kofu ake bea. Ke whamahino ke kakai, ke mahino ke kakai. Pena wa o liliu whewhe ke o mai tae wewe. Ko mea adu ke whamalala mai sea. O kui se la o koe se kawaki mo prestiki, teve prestiki. Panga lahi fau ai o ku os whakalau e whare o ni. Ko hai o koe la o koe ia. Ke whi me ka apu. Ai pare mia tonga. Tapu mo e sea pepe ke he komiti kakato. Sea ko si ma o pe pa tau pe e whare paanga. Ai la o koe ia. Ai ku la o koe tonga ai ko ta mini pe mai no foki ko ave hanga tonu pe ai paanga ia ko ia ki he waste authority ai ko mai no ko mea ko ia ma o sfai be e lao ia mai no bango ave ko ia se ai ko fofonga e lao i lo tonga ni se Sia, ki pe mari. Sia. Sai, hoi ke. Ki fabre more. Ko tawa ko tonga e tokon paremia o ke tataki tau tolu tau to mama o me ripoti Kai se o koe ke tō mama o e he koe ngā wen ko uhingat koe ku whai he koe umea e Fe konga e pesi o kwasai ai levi. E ke whatontonu iau. Kai mo ori ai Mr. Polisi. O kuia e lao ai ko pese te ua. E te mo toko mai lao ko ia ke toko whakalau. Koe kau whenke... Ako whe mea ke tatake ki tau tongu o tau mawahi me report ko ni. Ko whenke utari ene whehui he koe hiku mahu inga he koe o kula he koloa e ko tui o kulau milion na lau ngeau a koloa pia koe ke mai he ngai pisinisi koe mai tauta. Koe mea koe whai ki ai e a au pia hange koe a au e o koloa koe o sio ke o koe whoilea sea koe biodegradable. O koe e mea e o mai pa e liliu pia i ai pia o aria popo koe keke pe ko hao mea. Kato ki tokon me e nista koen koe ngowe. Ka koe mea koen koe ki perestiki, ka pao e a perestiki ki tahi e kai he whangaika, pa koe mea hoko i liwe koe microplastic, po tenko tato kai e mataika, koe ne hui e koe tau sistemi, pa koe tui koe mea ulahe mahamahaki e. Ka koe mahu ingai fui, e mea koe nika koe tānaki, e tānaki e tahi whakataha moe kolontini, pa moe levi, hanko e levi koe ki he lolo. Ulo tonga levi fuke lolo mea lene. Sente i wanima ki he rita. Aia e tāna ki peia i tahi o ave ki wharepanga hei koe levi koe ke plestiki ko tonga lele pe foki. Ka koe levi ke plestiki o ave moe ki he West Authority ki nau ngai ako. Ka koe tunga koe ngawe koe ia koe hik, koe kuhing atu koe mea ia e whakasisi ia e tau whakawewe koe he, taki taha totongi e ne whakawewe. E koe tu koe taimini, koe kakaia koe kaha wewe na opi ka totongi na toi pangatahani whata moe uhila. Aia koe fairness, o mai he lao koe ni e taki taha totongi e ne wewe, e ne whakawewe, he ne whakatau ko loa o hoko koe wewe. Sia ki vehu e me. Ki vehu e me. Eo, mea pai, tonga taptaha. Tampe mo sea ke tau si Brinis Kalauni, ke ko Brinisi ka ma hoi ki komiti kakato. Ko levi ko na ku ai te pehe ko foi tu ku hau fo o na mo was whakahoko foki ho mo press conference ki moa. Aini nei o hake koe levi e tānaki i wafu, manga tuunga koe ngahi whaamiri o kunau launga he totongi pa anga taha nima vewe he ne alwhakataha mo uhila. Koe ke aku he ke au koe tuku hau fo o. Koe whehui pe koe pe kua osi. Toho mamao e tau tala noa meherei. Ko korea tsea. O toho e tala noa mo e tala ngā mamao me isiu o uhingai e tau tala noa he. Foi mo menit koe ni. Koe levi koe tau tok tala noa i he taimi tok hu mai wahano ti teila.
tau tano ta to report se a Patotona se ko hinga pe fai fe mea ke fale ko o ha ke to kon pare mea. io o fa mahino atu Mea mea ke tuku. Ko hinga mau fe hu ia te ko ne mea mai ai. o koe kakano o i mea uhinga e tau tālanga. O e toho mai e tau moho o ke kau ia he tālanga. O tanga tau ke kakano Ko se mau ke fe hu ia te mau tolu. Tō tap tōru e, Mr. Police. E tō pare mea o te toho mai tō moho ke whare ni e. Tau afe ki he mea koe ni e. Ko se ke kapate ke whanonga mai ke etsea. Ke whakapapau i he mei teki o ku wahei hakau ngāu e moe paanga whiunga ke kakato ai ngāu e ke whunga ngāu whakanga. Pesi ha ia. Ko i he pesi, i he report i pesi. E tau whirewa ai whetōna mo ne Mr. Police o ku mama o ia me he tau reporti. I kai ko hinga fuen ke tāna ka panga ko meu whikau ke nau whai. Tāna ka panga whiunga ke whakalele ake O ko whe mea i he reporti. ai ko pesi ni ma whikau laki. Ai ko kongai e nau ngāu ko ki aha panga whiunga ko si launga pe ai poate ko ni o koe kia mea ngā whiunga ia ke whaia ke ngāwe. Hangi ngai misin ke nau koko i mea lele. Koe ke ia ia. Koe misin ke nau hanga o tuku a vele kona. Ko le peke whawhawa ki whehu i wawe pe aku ia. Se koe tamu i whetona se a tapu e Plenis Kalauni, tapu e mo e kau me mipa koe no e komit kagato. Se aku ase mai e misi o tono no e tāna ki e takpanga tāni ma. Koe pese te ua koe ni sea, koe hai pahanga e tāna ki ai. Koe hai lahi sirini koe ia. Koe ke lawa ke tau whawhewha naki. E koe hi koe lau koe nina e osi o ku whawhau koe ni e minister koe ni Public Enterprise. Mahino koe tāna pāng koe ni koe tāna ki pāng. Toi tu pe ke whakatonu. Mua ke o se uwhewhi. O mua toho e tau tālanga ke lau i ke o mai lau ia ki o te whie ilo pe sea he koe hui mea mai pe tokon pare mea. Puku pe ne whie ilo he taimi ko koe te tau pare mea ko tāna pāng koe ni koe pāng koe ia te O mau ia he taimi he ko whie malangau he ripoti koe ni sea. Mea ki lau. Mea ki lau Mr. Police. Koe whatongtonu o mai Mr. Police i o mo ni e. A ko kona ka me mipa mo mea mai pe ripoti. Ko fika ua ai na ke mea mai tokon pare mea ke fau e WALA. Hangai whakahino hino, whakahiki iki. I hono whakahoko e ngai whatongia mahu inga. Mo ngai whaunga ke tokoni. I hono leko ti kakato ai ngawe o whakahoko. E tokoni ange. E tokoni eni ke lere yange a hono whakahoko mo mui mui o i ngawe. Ese koe whikau laki mo whika wha o kuhinga i koe e. Pika wha, ke whapapau i e WALA o kui ai kau ngaue, moha nau whiunga, e whakakakato rerei ai ngahi, whie mau ai tohi whakainohino ki tapuhia. E koe whoke, o inga toi whainohino ki he menuo, a kui i loto ai ngahi tūtūni ke whaipau ki e. Koe pangatahani mo loto ngā tāna ki, umaha kui he ono miliona pe hono mahu inga koe me ngahi ati. O koe ke whiunga e se ke whakalere katoa ke ngāo. Pe koe ke nalana tō whakatau ha misin. Ke tokoni ki he vewe ki tapuhia. Ai ko hanga ia o whaka ngon be e misakon ki ngai pisinisi. E toki hau e lao. Ka koe ni whikawa koe mo i report koe ni ko whikawa ki mo e ngai toi. I mea i whao hon pare mea. Ia ha whimea aglahi a hen sea. Pa tu wifo ke tau ko miti a takai. Ka koe tua hake aku sea. Ke pou ke whotu nai mai ton pare mea. E ni haka whotu mai ke tau tāria a report. Malo sea. Kia. Ia Mai o pe Mr. koe Police. malanga te whamalanga te report ko ni he mahu inga ha tau whatongia. Na tau to glava to mamata ke spot e tau whanau. Ai mahu inga e whanau mo e kaha u. He ko hono uhinga sea ka tau tai tokanga. E hange pe ko i report ane afi. Kai ke mahino e vete, kai ke mahino e koe hae koloa ne whatau, kai ke mahino koe hae koloa ne teki whatau. Ka koe sea ko hanga whotuat. Koe pakala fiua, aina pe koe i he screen sea. Whatontonu sea, nei kai ke iaha mea pehe na ke mea aki tonga pe mista. Sea. Pakala fiona noa o i report ane afi pehe no whare asia. Paka mea pango pe ka pate tau toi tipeiti he nai o stari e whareni. Sea, ono tari, o whamalala mahi sea wharearea, o koe nau ke tau rifea ki ai. Ono tari ia sea. Kake toi whehuia a mea ko tari. O kai te whehuia e au, koe rifea ki ai mata vai vai. Whehuia tu ko Sea, tala mai. a ofi to mataptolu, kai lava ke whelo e tau ngā ue. I whaure more o mea hifu. Oe, haulo he ki Mr. mai Police. sea. Sea, o fuatua te kalake o hake palakalafi ono noa,
o report ane afi. Ka pau o hune pehe ko loi ko mea moni pe kono ha. He kai ke tau foke ki ai vai tu tu. Ko uinga ko kurifea ki ai he to asi pe ia he sea. O ko kore ke fitu na hoko atu. Ko ia. He kai ke tau te foke tau tolu ke mea ko ia. Sea ko hoha a. Ka pau te mohanga whatonga e palakala fiwa. Ko mea ko te fito i ngā ue ia. O kai ko ha mea e ke tok whakotu mai e hataha. Sea, o oto me tiki pe, ke osi e te kai, pa te alo whanwhana. Koe ke toi whe mau halao ia, pe ko ha toi whe kau kita e hataha. Koe rules and procedures, ko ha process ngā ue. Sea ko ripote ne u, au kosi, ua afe, ua wha. Ua afe, ua wha. Ko ha organization, o ngau tae tokanga. Ke whakapapau e o koe rules and procedures. Ko ane afi sea. Ko uhinga e umata vai vai na o mai he atita. Kai te iai ha rules, ha tu uni. Ngā ue. Pea koe ne pehehe pakalafi no na kohono nunu a. Koe he tau ilo tato ko hae lahe vete. Hae lahe sirini uktoe. Koe nunu a ia. O hoko pe ia hen sea. Whatontonu at sea. Mea ipe Whatontonu. minista koe Misa polisi. Mea ki lalo, ko whatontonu pe pake mea ki lalo. Misa, nā tau whemea ke ni e futaimi loloa. Koe ātita nei whai ki he o la. O koe koe financial audit hange koe au ki tānua ke he receipt mo e hāfua koe ia. Whatontonu ia sea. Sea. Koe whainga taki halai o uhingai e kuhoha a sea. Ke malawa whewhe ke ilo e o la, koe ke ilo koe hae mea ngaue na ke ngaue aki. Koe hae resources na ngaue aki. E mista te uki whamatala. Ke hau, sea, ka wati whanata mahino koe ni ke taha koe tope. Eo. Misa polisi. O ha alu hataha ke whane whanapeka. Hau maha peka ua noa. Pea tau whiewhia o hulahi peka. E kat koe maha whiewhia tamai maha whiewhia tahafi na ni ngaue aki. E malama whiewhia ke tau whakawhai ke he e ola. Me mea na te ngaue aki. Koe poini a ngau kuhake he ati tasea. E malama whiewhia ke ntamai o wola lerei. Kai tae mau mai paanga. Sea, nei tātau ben mo ne Ki mea i fo misa polisi ka ki hu watu hata hai. E ne whakahoko mai lava rere pe ngāwe. Pena asi mai ati tā, koe au whakatoko nei lava rere ngāwe e potunga mo ui. Alo sea. Sea, koe palakalafi ono noa. Koe whamatala ati tau peheni. Koe nunu aeni, oe i kai ke ia hafunga ngāwe, kai ke tau he Misa risiti. polisi. O te ke o se tau ngau ke mea ati ta ko pau ke report ke se whare rea patok palo ke mea. Ka koe kuhake sea heu toi asi mai pe Te whakau whotunga whatoka tatau. o whaus pen pa te uturi ko ki tu ai. Sea, Whaus. whakatoka ngai koe whotunga tatau venu hau koe. No fo e tau reporti. Sea, Okay, ki toko alo le sea. wa ke lista. Ai mo ai te waka pure nga sea ke nau taha. Lai malanga mai tokon pare mia mahino obi. I ripoti pa le lau mai mo u mea malna e ono pe fia. Ke tau tare ripoti ka tukuange ke na uo fai na ngā ue ki ai pure nga. Ke whakalele u mea koe nipa hange koe. To e tu e minista polisia, to e tata mai pehe mea tatau. Tau fotu mua ke tukua whabapea koe ke na uo ngā ue ki ai. Whapapea ke ignopere koe. Kuhina ku hake sea koe. Ripote ne au kosi wanoa ua wha. O ku whakawhalala mai hou eiki ke kakai a koe whanuan ke nā maa whakatutu e mea koe. Hamea wai ke tok hawai ati tā tok whakahinohino mai. Sea, so ke pakalaf to lupe heni. Operational manual. Mea niu, ko hamea ke tok hawai taha tala mai ke whatu. Ha operational manual. Whatontonu at O sea. kongongo e au ia hono Sea, pā usi e whatontonu at tuk hawe sea. kakai. Whatontonu. Mea lalo i mista. Kata. Ko te ringa ka vewe koe sea ko tapuhia sea. O si whau hono menuolo katoa he project i a ATP. Te tau tuka ki e kau ngāwe. Sea, koe ri pohoti ene I mea ati ko ke tā. sa poski lalo ka ki ia taha whare ni ke mea. I E ka kai ko ke wheu kai ia ko ko tonu taha pe. te pare, ton pare mia. E a ki lalo ke o osi ai whatontonu ai whafonga tō tapu hiwa. Sea, he kai utoi hao i whare are ani. E mea Ah, pako au fo ngai na tiu alo ko maa. Eo, pe mea ki tua he taimin pe. Ki mea ki lalo hiwa. Mea ki tua. Sayang e ia, maro. Sa ka whao sa tau ia sea. Sea, ko biringa ngā vewe koe ni nei project nei nere me wafe taha ke wafe. Ta we hong fulu sea. Pena eka nei design nei so na pau fika ua. Design nei pa mo e sludge bed ane mea ki hai tokon pare mia.
Ai fu mea katoa ko ia na usilanga pena lau miliona. Ie osi ko e project ki sea na e tuku mai mono operation manuals kata pe nga we ake mea ko. Ka me uta o mai e nga e operation manual ko mea ko no foi tapuia. O no foi o manual ko ia he wall waste authority limited sea. Pe wilo i pe e CEO wilo i mo ka nga we. Wa me mai e fenga mea ko ki he fare ni ka hiriko ma u pe ringa nga bebe o tongani. Pero mea na mea kia ia tokon pare mea nea wheka waki pia mo testing sea. Sea, ko fitu ko ni. O pere ngesi sea he ko hui ko mea ko lave ki ai. Tonga Ko tapu hiwa. kemikare kon Ke na ia. whanongo ki a te au he nau stau ke tuku mea ko ia. Ko pau ke tau tari ke pure anga ke nau o mai ai whakamatala whalalanga he ko whakamatala ngutu pia ne whai nea whi. Ko te ke kalangata tonga tapu hiwa. Ko sea ko mega nu tano ya ton tap hiwa o monia nei ia he kamatanga li ka kohono li aki kai ke fai ka no fagalele ko mea ko ko palema ko Sea, fa ton no tu nea tu ka ki e upa tu nga we. A ka nga we a waste authority. Ko li aki ke ha. Tonu hele CEO ka whakamatala mai mea ko ia usacha. Sea, te tau tu ka ki ka ka nga we whakapure anga to ngani ko vi ko whaki report ko e. Sea, ai po ki whakapapa e ka nga we fonuan. Te tau matuka ki e fukau ngau e ko tol whaafe ko fitu afe ngau e fonuani. Koe ke nau operate wharere pureangan. Maro tonga tapu hiwa. Sia ko Ki whatondona sea. ke tani ko ki Ke mea hifiki lalo tokon pare mea, tonga. Ko whatondonu sea ko hui kono whakata o ngai. A report ko ni ko he whare. Ko tau ngā ko tohe whanuan kono au whangatuku ko e ātita. Pa ko o mai eni. A whatongia ko e ātita i he ene tau a tāina ke wakai hawhainga po tu ngā uepe. O te tauanga o whakataonga e me a sivi o ko mai ki takoni i ngā wharesia. Maro sea. sia ka bande mo mea pe ki risi ai ko ume na fotu ko ke fai ko hi ko tonu ka bande mo lang mi mo ke mui o asi pe ai na i kai ke fai pau ai whakalere o tapuia ke ngai mea kon uinke to tapuiwa monia na ia manual na ia work list na ia polkalama he ofisi ke fai ak ko ume ko na feliu liwa ke kau ngau pe iku o kai na toi mui na toi ko me ha ko a tita o mau o ku to o ai veve me ka kai ko panga no miliona e to tongi panga no miliona he ta ka ko e online o ku kai ke malu lele veve ai ko hinga ko no mai levi ayange panga ke lah yange ka lava nga fralele mol fralele pa ko stala ka na to ke fralele fo ngawe e ko me ko asiko he ripoti e ko me ko formatala do as be ripoti ko ke tai asia ko ka formatala ya pa mo sta no pe ke pa mo ko hinga ko fai o sea mea mai ko hi ko na foto mai me pureanga e tana ke levi fo o ko me fa ke hoa e tana ki asilini fo o ke tana ke ka i whamore mori pe ko me ia ko fa ke hoa mo pita mea ke mea mai ka ko tui ke mea me sa polisi o ko ia foi lao te na o mai ko fe ko mi sa polisi ke fa feu ki ai hu pe ki tua hene fe hu ki tua ke ka tahi ai o io ko hinga ko me ke ko hinga fe ma fo ke fa ka ka feu mai hen pe de nai Mana sia? Kana ni mea mai mea ko ia pa ko kore ke tuku ia ke to mai foi lao ia ko tu pa popo ko e uroto ke tali a ripoti ai ati ta fe ka ki boe veve falo ke hinga nima Se ol kia teita whakawhi blokas sa soareni, se venin do moua, vivo sa taka, waret nuku, sa miku tawai pulu, rembo skeladu, ek mista ngahi ngai whalat whanua, ek mista moui, ek mista ki muri mo i kautoa nefio, ek paremia, ek on paremia, ek mista ko, ek mista whanawaki, ek mista ngoe, salin henis prinis kalani walfadofiri, ek no pere tuhangana, ek no pere tuhafitu, ek no pere fohe, ek no pere tuwagano, ek no pere vae, ek no pere whanua. Ik se olo toke toko ua fulma ua. Hoi wai loto kai whamai, hiri ma? Kui kai a whahaloto kei, ik se. Hawa nafa? Tapa de ik se, a ko kore ke whatap ke tamplinsi, a behe ke kabineti, e mo e kamen mi pa whakatato koni. Whamalo ato he tali e report kon ke bebe. Ka koe pēha taha ke toko ni mai. Ko hui kulawe he motu anu koe mo e bebe a wawao. Ko
ui kai ke kau e ripoti pea koe palaparema koe vepe wawa uia o fu lahi o pitoi a tokon paremia ka koe hoa pe motu ani pe koe ke kau mai koa wawa o ki pure anga pe kai malo sia Na ko mo mawahe mo tolu. Sia. Io, Whamaro tono tari ripoti atita. Kau tari ki e meu toange whafonga whawhau. Tawha. Ko tonga tapu pene au ki e ngawe atita. Pau ke pe wha amu he ka au e lawat ki e ua hapai pa mo whawa. Ke whahoko atita tatau pe te ngahi ngā whewe ko ni i motu. Malo se. Whamalo ke tari mai e ripoti ka ko kore pe au ia ki he tokon paremia ku lawe mea ki wawa meni pe ki whakakau atumu ai vepe wawa u he ne mea ki ai malo. Malo se koe tungon koe e vewe ngai ot motu. Koe ko vavau na e osi mahino pe ukau ia i tuunga koe koe linga anga vewe. Ko hapai mo e ua te whakaofangi. Uku na laku vewe na e feitu. Kau koe ki toton ke whaiaha laku vewe. Na wasi ahi ki e ua pao ahi o sio i he vewe koe a hapai. Ko toi ki alat ki vavau ke sio ange i he tuang koe koe ai. Ako ne mahino koe ka teo e vewe koe he ngahi otu motu. O totonu fu ke mai konga e vewe koe ia ki tonga tapun. Ko taulinga ngā vewe u whakalao. Ke o mai ki ai a ngahi vewe... E tol paremia feu ngai. Te ke toe me atu koe lo loa ka tau hoka te tawa senita hai. Os feu ngai. Os pahino mai me e no pere whikaua o ka koe sefare area. Mo e kore nai mai whakafonga tā whawawau. Ka kokore te hoi ki ke tau hoka atu. Peko ne hinga nei ke oange tu unga ngau koe vewe a wawau pa mo hai ngā koe whai ki. Toki... Ko whenke ke whamatala ki. Sai, toki mea ha taimi ke he whamore more o os mahino e whai ngau ki e vewe e. A wawau. Koe hoko atu, koe whāpoi niua poi ntaha ko lau whakanga whatautonu ke ngai business ai pureanga. Ai koe lau koni nei e peleri au tolu, tēnā e whakatu mai whituna pare mia tonga, ke toloi. Hai tonga ko tau ia he te mini o te whawhok mai koe ni. E tau e whitua pe ki kopit kakato. Sea ko koe ne mole e whituna nai awe ke toi whai whakalerei. A koe ni ko wakahi ko mau e ngau e kala ke e. Ko hika koe e whakahu mai a rewa ke whawhi mea kia sea. O whau mai pe he halanga whunga ngau e. Mala. Foto ka popou koe uloto ki tali, ai lao koe ni, whakaha loto ki ai, ki tō mau ange he kalake ki lau. Whatamo kai whatonu tonu e. Otu, koe. Lau whakanga whatonu ki ngai business a pure anga wanoa wawha. Ko halau whakanga ki halau, ke whatontonu ai lao ki ngai business a pure anga. Ko ia kuloto ki ai, whatamu na ngai whatontonu, whaloto e hika nima. Ia lotu ke te vita whatafi puloka, sa Sawaren 17 do moa, i Wasataka, Moare Tunuku, Samiku Tawaipulu, le moske latu, ik mistanga ngai whanua, ik mistagi muri mo e katai na fio, ik paremia, ik toon paremia, ik mista ko, ik mista whanawagi, ik mista... Moare tu Eo, ere o bito. E la pe ke whahoko hake u whakatonton ko ni hene awe ki tua ke o mai ke whahamea ki ai. I he ui ngai toroi. Pe te tau pāse pe te toi whakatonton hon wahu mai koe, kai hanu area. Ai kupu nima, ngai whai ai tālanga ai kupu nima me kupu osi. Ki tuaka ngai kupe nima whapremore, Muno ngai whakatontonu. Tu whamure more tu. kup siwa i ngofua ke minista i loto kia i a kabineti ke ei tāna ki atu ha business ai pure anga ki te pire i he taimpe ko ia o hoko ai ha taha o ngai meani ko whepe ai ulaki hoko si i ulaki le si tau kautaha i ha malu o e lao ki ngahi kautaha i oro fotu ha business ai pure anga pe si i ua kamata ngā wea ki o halao o le fotu ha business ai pure anga koe pi, tā matei,
ha business e pure anga be te pire e hoko hoko hata o ngai mian se waki to a kautaha lai hoko ko business e pure anga me re sita o ngai kautaha e malu e lao ke ngai kautaha pe si iwa whakapekia o halao nai whakotu wai ha business e pure anga ko kuptolu tana ke kiai fo o weni ma mo fa hiri haloto a kapneti e kupsi iwa e tamate pe tana kia tu ha business a pure anga me pe ki te pire ko pau ke minista ke ne fai a ngai ngau e kotoa o fe mau ke whaho koia aki hono te pire i ai lao whakanganga to tonu i e whataha lolotonga ai wharearea pe i e whataha hoko ai wharearea o ka pau i kai whakataha i e taimi koia whafo o e taimi o whepakiai a ngai tōtoni. Mai rau ka whilmo ke whare mea. Ko whakaiki ke mai klōsi e la, o whui te whitori au. E mga tō ngai regulation i he tōtoni pa kapneti. Tapu e sea ka kumin kakato sea. Ko ia ko ririu pe whakenia i te tōnga o lalo tonga. Ai a ko ngai ririu e ni koe ko hi ke whenā pasimu e ngahi mea koe nai whotu mai. So ka ko ririu e ni i te whitori lao. Ala. Hei whaasi pe sea. I he te whitori lao i ngai mai kupu iki koe. I he uinga regulation i he tōtoni e minister kapneti. E lava i peia o hu i ha mawhai o kabineti i schedule ange koe company ki loto ki angai kup ke o sekta. Tamu e sea veke i komin kakato. I kai sea, ko pau peke tu koe ni pau peke tari kabineti o fōu mai ki henu hangai peke tu e lao. E tok whai a liriu koe ki hono tok, e hono tāna, e toki mahino pe ai halanga whanonga tu i alke whatato ko ni pe toki lava hono tari ka ko pau ke fōu mai pe i hangai pe koe ni ka tu he taimini. Ai lao, malo se. Ai ka ke kupua si ni ma te whitori lao ki mua. Ai nai mea kei koe. E ngofua he minista i loto kei a pneti ke tāmate pe tānaki atu ha business e pureanga me te mei pe ki te pire. Sia ki O kia hakonga o tāmate he whai kupua ni e kai. o whetongi a sia agi e kupu koe nā whoou nei. Ka pau ia whetongi e hoki minista hake ka mea mo mei he tūtoni ai lao ko pau ke whakapekia. Ai kupu koe, kai whakamoui mai kupu koe. Tāna kia tua business a pureanga. E sia koe liriu koe nā sia koe nā e screen koe kupu wā. Ai koe kura koe tānak whoou kotoa ia. Iyo. Ai koe wheu me taha ia pena maha whainohindo lao. Pe lava ha kautaha public enterprise. O deregister me he resita i business i pe atong to me public enterprise. Pe uraki to me public enterprise. Pe atong deregister i Companies Act. E kwasia he ni o pau ke tong to me public enterprise. O pau e to me he resita koe kautaha. E ai o ku ki whianga ngai he ko inga he tom ke alu mamari e whakafoki. He koe kamata tau me sita he company e alu mea o public enterprise. Pau apale te tau to'o, tom ke ra to'o ene public enterprise, ka tau to'o ene company. Kau asia koe ni whatatau ke whatonton koe ni ia. E kai ke to'o no public enterprise ana ia, ka ra to'o ene company. E ai au ki whianga ngai ai process, ko due process koe ki ai e puto whatonga e koe ni, ai kupu koe ni sia. Malo ko yanga pe e whotu whakau. Pe ki hopo whau hinga, ka kau ki tonga ngat pe e pare mia tonga, koe kupu koe o kumou to'o he kupu wā. O koe ke whotu mai e whoi lao koe ni, ke whakapekia kupu koe ni, ka tānaki atu rewa, a si i uraki mo si i ua. Se koe tokone piki he whemaki. Koe Kata, e no pe, koe umi ka tau taimi e. kalaka ke whafok mai ngi he peski moa. Koe whakarea koe niu ki koe whatontono nia i he lao. Ko no whahupe nia e te whtoi lao whatapa mo e liriu kou whotu ki mai e pare mea i hene lao whanganga. Au tiki ke whahui e whai te whtoi lao whanganga a e pare mea. Os whakamari i peia heni ke mahino ke o e ke a te whtoi lao i hene tū lolotonga me tanak wha o e lao whanganga ai uhahe lan kōkura.
toko ne piki o mea sea. Tau ki palolo le tani ma. Mea mai sea kum kagato. Hoka tu wiki. Pare pia toka. Ki mea mai ki whakauhinga ko nā te tapu tolu Ria pia tau palo tie. Tama sea ba ke komiti kakato. Ki ala ke pe kataki he waka pa mo kupua. Ako kupua ko ni ko to ki riu pe kupua lo tonga. Ai ko tau mo ko kupu ko ni ha kupu uluaki. Ta ua a boe. Ta ko tau mo ko ni. Ko tau ni o ka pau e fotu ha Eko tā naki atu e ni he risi koe ni he te pili onu asko i lao lolo tonga. Eko whakatonu whuke lao. Aia koe ni, ko pauke tā naki atu ki he te pili koe ni, i he taimi pe e rea sisitai aha kautaha. I he malu e lao na he kautaha koe. I hana whotu koe e pisisa mai puri. Eko hinga whuke ni ke company act. Pe kai ngā tai pe, taimi kamata aki ngā ake halao ke ne whotu ha pisisa puri ngā. Eko tāna ki atu eni ki he tepere. Eko hinga kaha pisinisi ai pure anga. Ko tuwhai lawe ko pauke, o ne whotua pisinisi ko pauke alu ke kautaha, lawe kautaha. Ko pauke laki alu, pauke laki resisita koe kautaha. Ka koe tamua koe ko kupu koe ni. Ko palprema fo e taimini, ko hui resisita ia i he lao kautaha, ka kai ke hau ia ki heni ke whaka te whakakau i he te pire koe ngā pisise kauta. Koe fui palparema lo tonga ko kia. Ko whaame fui la koe ni ke ne vete ni solova e palparema koe ni. Aia koe kupu ua si taha. Ko ane resi si tape. O ka pauku resi si tape e kautaha koe ni i he la koe kautaha. Pauke whai riwe koe ni. Aia ne pehe ko pauke whai ai riu mai a hao kabineti hao kenu ria la oi. I riu ai risi koe kautaha. O ka pau he taimi koe whotua. Peta tau pia moia i he kupu ua si koe kupu ua whakaloma. O ta tau pe whokea ka pai whotu a pisinisi i he la. Au mahino, o taimi koe whai whotu ia ko o whau mai he ni. I he la koe ngai pisinisu o mahino pia ko pau ke whau mai o whai tānaki i he la koe ni. Koe kupu ua ia a bi, o hinga bi ke tamatei. Ulaki ua koe tānaki, koe ua bi koe to'o. Koe tamatei koe kautaha koe i he mga tunga tatau pe, ko tō pe ko he pisinisi, pau ke whoki mai hen ke tō hen. Ko pehe pe ka pau wha pe kia, i he la koe pisinisi pau ke han. Ko eko mo mea pe whoko weke taimin. O hengai pisinisi a hen ko o pe kia ia. O si tō o ia me la kautaha, o teke tō o hen ia. Eko mahu inga kani hau e pe hen ke kakato, ke alu pe a taimi, o lava pe, o i he tuunga lolo tonga, ko han tuunga pisinisi ko ia, ke alu whataha pe he tāna ke mo e alu. Pea tamata, eko kupu ware vai, mahino re vai, ke whakakau ko he te piresi. Eko ki whakamama pe ia, i ki la koe ni, ko hui pe ko taumua pe hen ki hen. Ko kupu tahnima, kupu nima si i koe lao. Ka ai pea paanga ko hanga e pure anga o ape ki whaki haane ngā au. O tau pe makauta, ko pake tariu mai wharearen. Ko me kona hako i he lao koe ni, tupe kautaha ia, te ke hari Pea tau ape tutole paanga i he budget koe pure anga, ka kai ke whau maha whamatala whilawe me business koe ni. Eia koe whaamu pe i he kaha u, ko ne pauange ko pau pe ke lawa ke nei hao o ririu ai te pire, koe hui pe ke lawa whai ai tariu me whamatala mai ki he hoeki o wharerea, koe tuku ngai paanga, koe olai ngā ue, pea me iai rewa ai hoko atu ai whatoni asia. Koe sea koe ki, koe putua pe ki iri koe ni sea pao. Sea, ko to trampa ke to ki mahino age. O fra mo e sea o pa lava e pare mia to o mai age hatu foi whakatata he. Pe sai taha o ka pau ko tau tala noa i he kautaha whakapuna. Ko kautaha whakapuna na e mahino na e whakotuu ko e pisinisi ia ai pure anga. Ai ni ku haia he lao ko ni na e pehe ki he kupua koe wasi koe, ko ne fo i tari pe mono whakahoko kupua koe, ko aluia o kau he public enterprise. Ai ni kulau ia koe ko whakatonton ko nia
he ngari I kai. Pea hange ko mea ko na ke toki mea mai aki, ka iai hapisi nisi ai pure anga, o hange ko tuku nga ko he taini me kau taha wakapuna, e tariui mai e ke whare area. Kai whewhe hono kau shareholders o ona. Ai o pana iaha kau investoa me muri, o nau investi I hapisi nisi ai pure anga. E kai ko nau tolu ia ke nau tariui ki ai, kai I kai ko e whare area, ko whehu ia taha, ka ku whakamau, he ulotonga ia e mea hoko I whanua o hange ko kau taha wakapuna, ko hare vai tu kunga he tainimi ai pure anga ho mo amanaki ko ni mo whakakaukau ke hiki ai kau taha wakapuna mei he pisinisi ai pure anga as a company or public enterprise ai ko tepi ko lao e mui ai mo tutun ngau ko ya ka hange ko mea ko na whehu ia nenai ki hatari ui ha kau taha itua ko ha company ai pure anga pe fere wa no kau shareholders on ku ai ke nau tari ui me nau tolu ki whare area ni. Ko e pese o whehui malo. Se tamu veitu na peke ho iki. Ko mit kakato sea. Moan be fok ko sea hau ta fok e pure angai ko I he. Tu ko la ko pure anga ange ko ia. Ten whakafofonga I ko ai whonua. Ko e kakai mo panga ko pure anga ko ia. Kai taimi te tau o whirma uia. Ke tari mai a ripote mo ia ki whare arean. Ko hui ko panga meihen. Ai a ko e pe honova I he poate. Ko tari whatongi ia o e pesinisi ka poate ke nau tari ke shareholder ka ko ni foko to shareholder be whakaluku fua ko ni ne toanga ka toa ko pura nga be on behalf of the people ka ko accountable over e pura nga ia ki hen e ko foi fela ve ia o fe mau ko pau ke ha ki whare area ni ko hui ko pangana tau ave estimate ko pau na tari mai pa anga ko ia I hen e ko hinga lahi ko o alu ko ki hen ni he ko tu ko tamini hanga ko mo me ai peksia tu tamini o slericita ia ita uanoa o tangi ni me whanua ki ai, o si lesi sita ia ihe, lao kau taha kau teke whakahu mai ihe risi ko ini sea. Ai ko angai whatongia, tala iu ipe, ko ai poate, ko hi ihe lao pisinisi ia, ki he kau shareholder, ka he taimi da tau whi mako nau tu tariu mai ki hen ko hi, ko e whafonga in ko ki he paanga ko e whakaluku fua. E pehe katoa pok, katoa ngahi pisinisi ko e akura, ko mea ko ki he, o ni mahu inga na mea mai ai whahofonga. Whewhea ka pau wah ni I kehe ia. Koe tu koe lalo tonga ia, o ku keike ne, koe hape hapaanga, hapisinis ku pau e pure anga, investi ai, ku pau ke nau tariu mai ki hen. Nai whatontonu ia kahe wanoa ua taha. Ke tariu mai pe hen o ka pau, ke pisinis e pure anga wan mau hasea, o wahake pesete ni manoa. A kui pe koe controlling power vai pe toki ha ka pau he ke pehe ia e ke tariu mai ke ai ko liriu ia I ko pe wanoa wa ta ko hike fa pau ko hai o ku pure I he ka ta ko ni ka ko ai ko ni ko tu ko lo tonga ko pau ke fo mai pe hen se ma se ka da e ko ba la be se o kai ke asi he ni ai fa ton nu ya ko he lao o lo tonga I fa ta to ko ni e whatonto ko e kupuni mai o tu ma o pe ua lolo tonga ia ka eliri uia hen he wherewa taimi ko e tari ai pe tari he whatato ko ni o whamoni huafke tui pe o mai rewa e ko e ua ia ko e au kehe ia me ua ko ni aia ko potential conflict ia pare mia he ko inga whatatau ko ki whatonto e kupuni ma o pe mai o whatoto no kupuni ma te whtoi lao, a ka hono whahua te tutun koe ni, hiri ai kupsi iwa, ai koe kupsi lolo tonga ia, kai koe kupsi koe. Pa pehea te lewa ka kupau, ke whakakakato e kotoa e ngai sino, ke tāna ki atu ke te pire, ai ngai whie mao ki ono whau ha business e pulanga, e he kupu fitu ei. Ai koe, ka ala to ia pau o stari mai, ai whatotonu ia koe me he whatatoko ni, e whihala kire vai moe, he ko nga mo ala se mo ton ai kupua ka o sang ko refer ai lao tana ki ko wi he fata to ko ni ki he kupua o tana ki fa ton e kupuni ma fa tau ki he liri ko ni ku at pa ko wa be ai pare mia ko fitu ei ko foto uia o business ai pureanga ko fo nga ia ke whai a ka hono whotu. Ai a koe nia hangi te tau whotu, ka toi whotu,
ka ko foi ko ki fing ya hen ko tui ko foi me ala hen ai fiang hangai ai foi li liu ko pe mo li liu ko e ala tari e fa ta to ko ni ai ko to ka painting ya palo se Se. Tapi fituna se pa mo. E mai ka pere. Kami ka. Apa yu rua. Tu pa fanga mari ki he to ki he paremia ki o mani tar ki fe hui ko ni o ha ke to tap tolu. Ka ko to kone penia ko hi ko o ha ke siu mawinga to tap tolu. Ai process ko ni pe ko hala foronga ko ni ngai la ko ko tari fare rea. Ai ko moni me ko ni fa fonga to tap tolu. O lotonga tari ai lana tari he fare ni me wafi wataha. Ko fatonton ke kopunima ko ni lau te toi lau ko ni. Pe ko lau ko iau te ke taria pe famon wafi ni afio pe asent ki ai pe kai. Ko tari ko ke meu toang ke tonga taptolu. La whanganga ko ni whatontonu e pare mia o ne whetongi au pito pe e ia ai kopunima. Ai o whapeki ai kopunima potua i hene tūroro tonga pa mwene tū whanganga tari whamon huafa ke ane awhio. Aia ka pau e tari he whareni hono lau raka lau tua ua lau tua tolu hono whetongi whalukfua ai kopunima ko e ni aki ai kupfo o ko mai ko e ni he ekpare mia. E whaotu uia ko e lau ki hene awhio pa tene whetongi e ia ai la whangau ko rotonga tari ke whamon huafa ki ai pe tari pe ikai ka koe kupfo o weni amanaki whahu ki ni whetongi ai kopunima ko ni te toi lau i he ngai business ko ni ai pureanga. Ka pau te ia whiu ke whamala atu la peo te tanaki atu. Ka koe ai peke mahino ai halang whananga ko ni ai ngai lau o kike na wheto aki. E whetongi apito pehe lau ko ni ai lau loro tonga moha lau loro tonga tari ki whamonu wafke ni awhio. Pamalo atu Malo se. Ko ke ko ma tata tolu mo ke huat mo. Malo. Ko fu pa ke se frera. Ai ko me ko nei to am ke tata tolu. Ko ba wi roto ai lao ko ni o me ke o roto ma i fata to ko ni. Te huat mo foi lao ko ni. Ko ba ban o kanseri pe kai ke tari ai foi lao ko ni roto e fata to ko ni. Ko hai tu ni fare e tolo he ta ta. Ai alo te foi la ko ni. Ai tu no fare. Se o tataina pe farin fa tatau ke kunistu tone ke pase ni ngai lao. Ko taim ko ku tai tari ai me ne afio ko taim me toki tari ai ke te whakahu ko pau ke me pe. Ka ko ngola ke ke ni wa se la me wa fi wa taha me la ko whahu mai me pare me wa fi wa nima. Koe whatontonu ke kup tatau pe, aia koe lao ko ku mui atu, ko ia e whai ke tariui, ke koe lao koe me kohiri. Ko winga sia pare ale ke pe ai lao ko no tonga fata to ko ni. Pe mo lao ko ni. Ka ku hinga pe. Ke pe ka una lave ke kup tatau ke kup nima. Ka pai ka ke tari e, pe hu atu ni he tari me fare ale. Ko tu ne fare ka pau ke tari ne a fio halao e tari e ta ka to ya ya lao. E pe pe ba lao ko ni. Ma se moni e no pene o ka pau la tatau pe fahu ka fatonton ko ni fo no mai me pare mia ai ko la ke hen me la to tonga tari ke fa mon waf ke ne afio ko fa ko ni ulau ko la fa muy taha ko tari me faren ko ye hoko ko la ka pau tari ne afio ai tata pepe tari fa tonton ro tonga tari me wafi wa taha pe kai ko la fa muy taha ne wa tu ke fa mon waf ke ne afio ka pau mo ko ki ai se ka ke dai me a ke vi Nobel ha pai ai ke e ko e la va be mahalo ala fa si o ki ai ko fe me ta ha be he ku hanga e ko pui la ko ni o fo tu ai business ko ai ka ta o ko business e pu le anga ai e fi ma ke to e fi tu e ia e ko fi tu e ko ni he la o fa nga ko no ki he fa ta to ko ni o watch me ai for tu o business e pu le anga ai a very specific pe ki he fonga e for tu a ki a business e pu le anga au se ko he ni ma wa ia
i he tau amendment ko ni o tau foto e tau fai he ai foto uia ko ai business e puleanga kai ke alo ki fitu e o pai kai ke tali foi lao ko tu au ia e fa fi mari pe ka ko mea pe na tali pe a fianga hanga ile vai ngo fonga ai lava pe o mahalo fonga u Ko se o ke moni e mea kona tō taptolu, ko hinga ko lawa e ko whika whā ko ni wha tontona e pare mia karake o hakinga. E taimu whepake ngai tōtoni ai kopuni, mo ngai tōtoni i ha kupkehe i he laoni, ange ko e kopu whika whitu wana rotonga tari ki whamon hoa wha, ko pauke malohi anga e tōtoni e kopuni ai ko kopuni ma koni whotu atu. Ai ne hanga pe ia whai ke heke o ka pauke hape paki. Ai kupu fitu kou lotonga tari whamon hoa wha, mo nima koe ni whotu who atu, e pure ni mai whatatau ke kupsi wha. Ka tuki he e pare mia ke o mai ne tariko ni lawa nganga tia. Tava me ksia pe ke hoi komika katoa. Ko ia sea, ko o mai no foki ko e fitu ei o wai ne tokanga ki he akwani ko la akwani wanoa ua taha. Ke ai ha palani ko pau ke ha palani ia nga hi business ko taha ia nga hi ma ka to fotu ha business. Ka ko me ko ke fai kai me ko o wa to e faka fala lai ki ha la me pe he. Ke palani pi ha me ko fa amu ki he ni ko ne fotu be ha business fai mo hu mai re va hen. Te time ta tau bia sea o ke me pe ko fo nga pura ki mo be ha business o fotu ko pau ke mai palani business ia ki ai. Pe ku tupu pe ko ha no tau mo wa. Ai ko hinga ko pe kada pe ko pe pare mia ko hinga pe ai pe to wa ai fitu e pe ko he ko nga asme he fitu e ko fo wa ia ke foto wa ka business e puleanga e ai ko nga pe e ke pare mia ko hinga ia o ko ke tau tu tata no ai ke ai u business plan pa mo me pe he ka ko hinga pe ke time ko executive pe lava ko le fu lao pe ko ha le wa en Fetaulaki pe kai. He fia ma uia he ke ai business plan e ku ni ma ia hage ko foto ngai ko e o i kai. E ko nga pen pe ya reference ke fitu e pe ko to fitu e na fia ngai ka ko hage ko lau o pau pe mai ia e ma lunga ku pe ko ni ha to ku puan. Then what's the point of I fitu e o pa le pe ia i ni ma wa malo ko se tapu fitu na pe komiti kakato se ko me ko ai pe he ni ko hi kat kai ai ha fe pak e ko fe ma ko ke business pala ni mon pe ko pau ke fai pa ko yang mai ni fai ki mo ko ai pe fa ka pau te na fe pak pe hu ko hi ko eri to ko o fo lao ia ko ni fo tariu ke fare area o taimi be o ko pa anga o ko hanga fare area o va he ki ha fa nga o pe ko pau ke fo mai fare area ko me ko erito ia o kupu ko ni ko hi ko kupu ni mataha ni masi mo kupu tahai ba ko i he tuku hau ko tu e le ra pen ka pau e alu ia e ka hau pa ka pau e foki mai ai la ko ka to ge hasio ki ai ka ko ta mo be me ko ni ko hi ko ne hu be fai mo hu mai le malse Foto. Foto be sea nga ko lau o lahi ai fe pak paki o pau ko uhinga ki alu ai lulu tai o kau helisi to ka to ai u me ko ka rewa ke mahi no mai ai lao ko ka aspe ai tana ki ai lulu tai ki skecholo e ko mahi no le vai o sono tari o ko alu lewa ai lulu tai i hanga ho mo fa ka na mo ai to mato ni mawa ka uhinga ka tu ko ai u me ko tau ke fi hanga ai in terms of interpretation ko tau si o ko na fe paki pa mo me ala tari mai ko i he pre council he ko nga le hang pe ko randa i ek bare mia o pa tali a fitu e ia ko kupu pe ia ko e ngawe aki ko i to ngawe fitu e ia pa ke le ia ale wa ai ko hang ko foto nai pe to wa fitu e ia ka ga pe foto a pa ko interest ia ke alo lulu tai to ka to u me ko fa tata di ka le wa ko fai to ne ai fa ta to ko ni ka tana ki pe ai lu tai hange ko me na mo fe ma malo Ako sia pe ke komit ka to se mai no foki ko lao ya ko ni o ku fai fe me ke wa no wa ta ko ke ma ko ke afni mai e faren o ku e feitu ma fai ke he ko me pe ko tu ku pe ke alu e ni
ke lava ko hi ko poini ko he ni ko pe ko lulu tai ka ke hatoi ka utaha pe ka vranga ko mo fuka ka ha ke tunga puranga tai mini ke mau ai ha ka ta ko pau ke mau fo mai ko hi ke ua ko pe ko fa muia ko hi ko hala fononga I hatoi fa nga ka utaha pe ko hi ngai ko hono ko pau ai liu ko ni se pa ko me benete tawala lava ko me ki hoko tu ala me heni ko me I afni ma ke he ka ko tunga ko e tai mini be alu e ka tau toki fangonga se mala Hoi ko ka tale la ko ni. Falo ke hi ni ma. Ia ka te ka fi bloka. Ik mis staan hy na voor het vanwa ik mis staan boei ik mis staan die moet ik uit in veel ik premia ik toon premia ik mis staan ko ik mis staan voor dawagi ik mis staan hy ka da business blanga ik mis na ngowe ik no pere tuangan ik no pere vai ik no pere tu vano lo to ke to ko ngo full matol to tatol Hoi wat ke halo te mai. Ik lot ga sasvalen tulsi gente pa taione 17 domoa I vosa taka more otunuku samiku tawai pulu dia moskela adu ik no pere fohe ik lot ke to hiva Sai tari ai. Foi lá wani ko tau ngai frau inga ko toa ke pe ko mai pare mia tau hoko atu e. Ko hipe ho wei ki ko tau aseni ta hoko o ko whekawa keni mo annual report. Ka ko so mai ka te au e tūtoni ke o hake ko toa ai reporti a ahi. Sai. O hika mai ti pot e tūtoni ko ka te au to o toi tūtoni me ahi fo ki he kupu tolu walu o e tohi tūtū ni. Si iwa neongo ai whangata taimi o kuha I olunga e atake I tsea pesea o I kovi kakato ke ne whangangofua ta e whakangata taimi. Ai minista apanga ke ne whangamatala I patseti mo estimeti. Pi ha me mipa ke ne whahau mai mo whamatala I hane lao whakanganga. Ka hono tolu ha me mipa ke whamatala I hane ripota ahi whakawharearea. Ai arewa ko piai ko ripota wharearea konu o ku kau kotoa he asenita ko ni o ku kai ke he whatongia mo tuani ke whangata koe ha pe lo loa ho whamatala ko tau tutunia ka ko kore peu he whakatu I a au. Koe ha ho whakatu I pia ke tuku mai rewa ke tau hokot ki ai. Pia ka pau pe ku sai pe ho o ripoti. Pia ka tau tali pe ka whakatonga I pe ngai mea ku totonu ke ave ke purianga o hange ko whatuna whai tonga tap tolu. Awa ke tau asenita kalaki. Teu me mipa ki hai o ku laki mau ni pou tohi e wharearea tonga ko ripoti. Wha point wha ko tonga tapua. Report A. Tapu fedona exia. Tapu mo tampil nisi. Ko ko ke patap ki he ho ek me mi pa ko mit kakato. Kata fa ko te report A kon ai bahenga fili tonga tapua ke ta o wano wa tolu. Sia ko lahenga hi issue e report ko ni ko si fala ka ye mia ka te to me la het pe fangi konga heni o ko fampe ke me ke ho iki ye pes nima se ko ngahi ngau e na pa ho ko he bahenga I ta ko ni ta wa no wa tolu na ka we ngahi to whakaongi ni wholau, report ko ngahi mamahala na whakotuu. Tu whangai tange vai, tu whangai pinveve, whakahoko ngahi poako ke whanau ako. Whakahoko mo e tokoni ki he whanau ako na eusinofu me he ako. Whakahoko mo e tuwha o e ngahi akau me he put ngai ngowe, pepe he whoki ki he ngahi sawea ke he pena whakahoko e wahenga
o whakatatau ke ngā whie mau na e o mai mei he mei te ki, ke whakawhai ngofua e nau ngā ue ke ngā project tokoni i tongani. I he pēs whitu, e sea koe, tāwhuka ngai mea na whai kei toka ngalahi e wahenga koe sipoti, na koe whakamalo hen ki nopere waia, pe motu i wakano na alawange ki he taha ngai whakataha, pena e mea ofa ai e nopere waia e pānga tolu afe, koe tokoni mo e poupou ki he akapulu a Havelu. Pēsiwa ke pēstahaua koe ngahi te whito i whia mau vivili a wahenga, i he wanoa wa tolu. Ka hange koe mea nau glafge nai, lahe ngahi vivili a he ko o si whaikai ngā ue ia, o kai ki toi hoko ia koe whia mau vivili. O hange koe ngahi whia mau tange vai, nei whia mau vivili he wanoa wa tolu, ka koe au meke taimi ko o si whakakakata whia mau ia ko ia, ko si lahi nei kakata tonga tapua ia i he tange vai. Ko mea pe o ku hange koe po ako, o ke lere pe mo ia toko ni e whanau ako. Pea mo e mea pe taha koe whia mau ke hepe ki he māma, ko i whuko ku lahi ngai whitu whapori. Ke whae ta e whakatatari ki he ngai māma ko nei tipi e la, ai o ki wholo ange e whui halanga ko ia. Kana iai pia mo e tokoni, koe project ai mei te ki koe Mama Sola. Nā lawa tuwha ngai Mama Sola ki he ngai aptauta, pape ki ngai wheitu ke pio tonga tapua. Nā whia mau ke whakotua ngai Mama Sola koe uhi ke ngata pe ke mama he whanonga aki. Ka te hoko whoko koe tokoni ki hono ke Kaupolis Kolo i hono tauta ko ne whaihia pape ki he tuwhaki holo e whaito kona tapu. Koe ki whia mau i viri pētaha o kei hoko te e tokanga ke e kāinga, koe ngai whai toka. Ne hoha me ngai whamiri tonga tapua, koe ngai whai toka, koe lahi whuke ngai whai toka ki ngai kolo, o koe ngai konga mala e whaka whamiri e. Kana pe ngai whamiri kuna ward na torio ko osmei whonu mana o ngai konga mala e o na toria i ngai mea whaka eki ke. Ka koe inga whoko e taimi nei didiwa e lao o pule o whisakolo ia ki he ngahi konga whaitoka. Pa koe o koe e toka ngalahi e kāinga ki he tawhako ia. He kuhi e pia ose hona u konga malai o nau tolu he. Ngahi mea whaka eki kehe ia mea ngai wheitu kehe ka kui kai ko nau whamiri. Ko toanga e lipoti i sea ko kai ki te whahalawe ke koe lipote wana o atolu. Ko ngahi mea who'ou e tau hau ia he lipote o wanoa ua wha, pa pehe ki he taoni. Ko e sea ko whotu at ke tari lipote ko ni, malo. O tō ka pōpou, o e kuloto ke tari. Ko sea ke, e kuhi whawhihui me ke me teki. E toha tari. E o mea mai, tōn panemia. Ai koe whawhiwa whukuhi koe Mama Sola sea koe, nei whuki e ngai mama nei mai ki mei te ki he ngai tau mai koe pia tuwha. Ka koe tuwe te minina mau ahe au ki hapai o ko mate ngai mama. Mau puku ia ngai mama pe mo wahi ngai mama. Tōn panemia, mea mai pe i tō tapua ai, o te mea ki hapai. Mea mai pe tō tapua. Koe ngai ni koe mea ku tatawa ngai wahi ngai mate asola. Ka ko tō tapua ku whamormo pe kene ni kore mai ki o alo wakai pi o kei toa Mama Sola. Ko koe ke toi he koe hange hawhi tokoni tu o taha pia pia osi koe ke te hoko atu e Mama Sola e koe ia. A kone tua nei koe ia o koe ke te ha project ia e mei te ki e te whaia ha tuwha Mama Sola pe. Koe home sola e tai minse a ku tuwha, ai ku tuwha atu kona ke ngai o tu motu, ana koe na ke mea mai ke tuku atu koe i mo ngai motu. Koe ai koe home sola mo mini griti au alue ki he ngai motu. Ai koe focus koe tai mini koe ave tokon pehe ki whakamama ngai motu. No whima o tatau pe a mea tatau. Ko tau to rupsai koe ngai mama koe ni uhila. Koe taripi ki he whakawhihu i ai ta whakoe ki he Mama Sola kou tui. Pukto tonu ki ale tau toko anta toki ngai project ki koe ni pāngai alamau me hai komas le ria ko Nusila. O ngai te ko hiki e nau ngai project ki o ono mano ki foi project e taha.
o tu ton ke mo wakai ngahi me ko ya ai me ko ke me te ki ko me ko figa aki pa mo tana nga vai ku fa malo e finga la ko ni ai ministra ko fa fo tonga tapua ke whakakakato kon tāna aka vai o ku ahi manu sila sea he ton pare mea nu sila he weekend but te whai tari and now minister ko ke climate change but ko mente ko le sea ai megan ke tanke vai sea ko tufa ko ni ko whai o osi o ko tu o ku ai fu ha no whakalea ai ka ke whakamo lale hange ko ni sea o ku osi ngahi api kai toi ngahi api I ngahi wahenga. O whatata pe hango e ua toi ai pese te wanoa. Ko tui ko tonga tapuonu ma toi ai pese te tolu noa. Kia te au ke sio mai kau ngā api ki au o koe tanke vai kai halaia koe mea iu koe ke tonu. Kau whampi te kore ki hei pare mea I he tau whapāwho o ke tokoni mai. Pe tokoni mai me puanga nusila ke whai mo ai e mea ia koe ia ke osi. Ke ua e tā upe holo e fui whehu ia koe tanke vai. Ai he tū koe ke kahau koe kore te uwhai ke he misano sila ke ofa mai. Ofa mai mua ai e fui mea koe he ku hange ku ki ngari vare pu ia ngahi whai ngā tufa pe. Ko tufa e whahinga ka tuku ai whahinga. I hapai o pehe ia sea. Wea e ngahi whaitu ia i ku fuwhawha pito ton ke maulere mato taki ua. Tai te white kot mot kone o hapai taha tolu. E hapai taha tolu. Koe. Ai koe whatongia pe mo tan sea koe water security koe issue lah. Ke tau tokanga ki he mea koe ia. Nau talanoa nei mo e whamatala ea. Lai tia whiwhita. Pa koe mea ni une tala mai ku tau hueni ki he... O kore pe ke ton pare mea. Mo tong whemea aki ba mo e ki minister. Ko ka te mawala whatontono e matolu o ngai mea ni pa te tau lolo ai. Ka tau hoko atu ka haripote ta. Mo whanongo ki ai he koe ai ke tuwha tau tanke vai. Kai ke tuku hifo. O ngā mea koe ke muwhi whanongo ai ki ai. Koe ai ke kore ki nusina tonge whai mo mou kore ke ose tanke vai. Puha mena ai ke mou kore ai koe ai ke kore ke mou whanongo ai te kore. Wale au pito, malo. Koe ia koe mea ko whenkoe ke whai. Koe tala mai koe ke tuku. Kai hai ka kai ko toe na tanke vai. Or pare mia. Mea mai kai whanau mai ai whaitona ki au he kua ko puka tau whare nie. Mea mai pe he ripoti koe. Ai ko mea ni sa e whaita kone os. Koe ka kou whakamalo a koe ni ngai malohi ke kakato no wahenga ki ua tuhangari vare pe heo no wahenga. Ke toe pe se te fia. Koe whahinga tuwhai koe utau hinga koe ke tau. Ai tu fakihe ka tu kue ai pe te kautama koe pa to family mo me pe pa kai ke kakato. Ka pare mia. Koe whituna no ke mea sea. Ai a he whituna ke tonu. Koia. Sai, malo. Ka winga koe kai ke na fifano na tol ki ai ke ai koe ke kore ke ai ke oso. Ko pare mia ni tu hifo pe ki na tolu. Ai pe pa mo ke ki si o lo pe pa tu ko ya fungi. Ata hoko atua ton pare mia ula pe tau ngai ngau ke fai. Ko me ko nai to mue tau ngā we koe. Me alo ai whituna. Kai ke koe 5 milion ai hei emergency fund tu pe ai koe ke to mai mai aki. Oia o to ke tari e ripoti o ni whalo te kei hike nima. Se o tukia te tawhatawi ploka sa sawareni tu si lente vai ata yone 17 do moa mi o sadaka moare nuku sa mi kuta vai pulu de moskela du ek nistanga ngā whalot whanua ek nistama ui. Ik mista ki muri me kau tae nefeo, ik paremia, ik ton paremia, ik mista ako, ik mista whakatawaki, ik mista ngahi bisnis e pureanga, ik mista ngoe, ik no pere nuk, no pere hangana, no pere tuafitu, no pere fohe, no pere tuano, no pere vaea. Se ulo tukia toko woful mawha. Koe wai ke loto ki ai, whamai whakatatau? Koe ha whakahalo to pehe sea. Malo, hoi, o tui mo kai whetongi, e tōtone o mai he motuani, e. Tau niri o whanarea. Marapura mari hoi. Koe ke seko ka katohu report mai ke whare. Tapu e whetuna eksea whanarea toa, tapat ki tama pinisi, urukalala tōtō. Paremia tonga, hoi ka niti, hoi ki whanua, kau whawhonga
kakai kau mai kau haue kau mai whanau o tau kau whataha mo tau tole whare kine tsea. Ripota peke feituna a ripoti a tita pointaha ripoti a tita e ola tonganga e kina o e veve a koso wa wha o whapoiniua pointaha lao whakanganga, whatontonu ki ngahi business a purianga wano wa wha, whikaulaki wano wa wha, pia moe wha a taha. A te taola sistem whawhanua, ki moi rere, o mālohi mo mat tō waki, e ngahi whatamaki, novema waf mātolu, awa rere, e ksea wema ngai whatontonu ki he lao, ka koe lao ea parebia o e aho, a koe lao whakawhaituitu ia, ta kona e tāria, a whotu ati ke whetuna e tsea ki whahau tūtonu ki ai. Malo. Malo se kom kagato, whawhono pira wawau. A tau kamata pe mi he la whanga whatonton ki ngai business ia e pureanga. E koe lako nina o si lau tu hoa pe tu hiwa ki he kom kagato pa un whawhok mai moni ngai whatonton. Kore ki karaki ki tau paroti. Koe roto ki e tari no lau tu hoa e la whanga whatonton ki ngai business e pureanga, wafi ua nima, moni ngai whatonton whahama nima. Se o tuka te tawhatawi puloka, Tusi Lentei, 17 tau moa, e Mosataka, moare o Tunuku, Ure moske adu, e mista ngai ngā whalat whanua, e mista moui, e mista ki murimo e kautau NFO, e paremia, e tōn paremia, e mista ako, e mista whanawagi, e minista ngai business e buranga, e mista ngowe, e no pere nuku, no pere tu hangana, no pere tu afitu, no pere fohe, no pere tu vagano, no pere vaia, no pere tu la kepa. Loto ke to ko woful maua. Ko ki kai loto ki no la tu ua ai la whanganga, whahamanima. Uki kai ha whakaloto ki ai, ikse. La tu tau. La whakangang whatontonu he ngai business e abrianga, waf ma woful mawha. Ko la whakanganga, ki halao ke whatontonu, ai lao ke ngai business e abrianga. O tutuni e tui, me wharearea o tonga, e whakataharea o abrianga, o pehe. Kupu ulaki, hingoa nou mo e uhinga i rea. Kupusi i taha, e ui e laoni ko lao whatontonu ke ngai business e abrianga, waf ma woful mawha. Ko roto ki e tari no lato tolu, ai la whanga whatonton ki ngai business e pureanga, wafi unima, mani ngai whatonton whahamanima. Se alu tika te tawhatawi puloka, Sasa Waleni, Tusi Lentei, Vaea Taione, 17 tau moua, Vivosataka, Moare Nuku, Samiku tawai pulu, Ria moske ladu, e minista ngai ngai whalat whanua, e minista mo ui, e minista ki murimu e kautau NFO, e paremia, e tōn paremia, e minista ako, e minista whakatawaki, e minista ngai business e buranga, e minista ngowe, e no pere nuku, e no pere tu hangana, e no pere tu afitu, e no pere fohe, e no pere tu vagano, e no pere vaia, e no pere tu la kepa. E se o lo toko toke o iki wani o toko woful manima. E paremia o tali o lao. Tapu me kse wharerea pe ke tampis kalani, e ke ho eike wharerea wai pe whamalolo te hong, ko hi ko e tari a lao koe ni, pe whai tūku i ngata ke whakahoko, o hange kono tau mua malobit. Maro, tahoka ke rewa ki he atita o ola sistem whawhanua ki moire rei o kumalohi mo matu tuwaki e ngahi whakatutamaki me novema wafi o tolu, nei tari ni he komikakato. Ko rota ki tari ripoti wharearea whahamanima. Ka te tawhatawi puloka, Sasa Waleni, Tusi Lentei, Vaea Taione, 17 tau moua, Vivosataka, Moare Nuku, Samiku tawai pulu, Ria moske ladu, e minista ki ngai whalat whanua, e minista mo ui, e minista ki murima kautau NFO, e paremia, e tōn paremia, e minista ako, e minista whakatawaki, e minista ngai business e buranga, e minista ngowe.
no pere fohe, no pere tu afitu, no pere tu hangana, no pere nuku, no pere tu wakano, no pere vaya, no pere tu la kepa. Loto kotoa ke ho iko ni to ko fumanima. Alo ik taho kat ki he report ati to ola to ranking au bebe. Akos pa fi ofa. Ko roto ki ta reporti fa manima. Sialo tu kati ta fa fi bloga sa so are ni tu silente vai ta yone 17 do moa vivo sataka more tunuku sa mi kuta vai pulu de moskela tu ek minister nga klot funwa ek minister mo ui ek minister ki muri mu ka ta nefio ek premia ek don premia ek minister ko ek minister fa tawagi ek minister nga business branga ek minister ngoe ek no pere nuku ek no pere tu hangana ek no pere tu afitu ek no pere fohe ek no pere tu vagano ek no pere vaya ek no pere tu la kepa loto ko toge ho ek ni ko wo fulmanima. Malawai ko ne lawai tau asinita na tu hifo ki he komita kato per reporti hake. Ko tanga tau ngawe hoik na tu whato ngahi nau e mo whato ngai. Ko e lawa ngā whakalahi ke whahua tapanga piko supplementary budget na tu whato ia e whiawhin. E te pire ia apampong urua ke ta asinita. Ko e ngahi reporti me he komiti lao e fitu. Whekaki mga hei lawhanganga ko whafoki mai me he komiti lao, ka kato nao ngau ki hai e asini tai mo ia apampong. Pefo ki he ngahi ripoti e ono, ai ko ripoti whika tawha ki e tāhiwa me he komiti lao, o ku tānakat mo ia. Ke mo mea peke. Pefo ki e ripoti a hea tōtapiwa e toki whahu mai e wharerea pompong. E mo tohi e mista lao ki whafoki ngahi lao ni i ko lotonga i he wharerea. Ke mo mea peke ai e lao mo i a pompong. Neonga ko poaki mai mista lao. Ka koe tau ngā ue ku hanga mai a pompong i hoiki. Toro e whare ki hong furu, mo mea ki tau ki resa. Pea koe ke esta ki ko sisu kais, mua whalahe o tōga tamai, whehe la mari manioni, kia ki tau tōga tō hawan, whai peta ngata. Amen. Tunga i heanga lelea pureanga Australia, o gumalawai ki mau whamafola hanga tonu atu, a e tō uwharearea o i wanoa ua wha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.